Igama lami nguNompumelelo wakwaDlamini. Ngisindisiwe ngazana neNkosi uJesu. Ntambama nje ngifisa ukudlulisa amazwi okubonga as i-ST Media, iThabane ST Media. Ngikubone kufanele ukuthi kuhle ukuthi mawucelile into kubantu ebese ungabe usanyamalala, ubuye futhi uzophana nge-update, uphinde futhi uzobonga. Sizokhumbula kusaqala unyaka abazalwane abaningi bebaye bengibone ngivela kwamanye ama-interviews, futhi ngivela ey'nkonzweni ngisho ama-statements by iThabane ST Media. Since uqalile unyaka-ke bazalwane, sibonga umusa kaNkulunkulu ukuthi usigcinile kwaze kwala. Okusho ukuthi ubaba uNkulunkulu uma esasigcinile, kusho ukuthi kukhona sasigcinele khona ukuba siqhubeke nokwenza umsebenzi wakhe. Siqala unyaka this year besine plan yokuthi besifisile kakhulu ukuthi senze istudio. Ubaba Dlamini angabe esasirenta istudio. Ngiyakhumbula ukuthi bengijwayele ukuba clear ngaleyo nto ey'nkonzweni, ngiveze ukuthi istudio siyasirenta out and siyabhadala per hour, per episode. So imali ebiphuma ephaketheni lakwaDlamini leyo. Sithe mangi-check-a i-bank statement, ngabona ukuthi hayibo, yazi kulo nyaka nje wonke imali yakhona i-plus or minus 100,000 because per day kuyenzeka ukuthi ashuthe mhlasimpe abantu abawu-5 noma enza ama-episodes ayi-6. So uzobona-ke ukuthi per day mhlasimpe malini esiyikhiphayo la ekhaya for ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke, nanokuthi for nawe lapha ekhaya ukhona ukusizakala. Makusizakala wena, nathi siyasizakala ngoba uyasuka umthwalo wokuthi siyawenza umsebenzi kaNkulunkulu. Okay, we were renting a studio esise-Edenvale, esinye sise-Montana. uNkulunkulu esenzela umusa-ke bazalwane, sabeka kancane kancane. Ngizokhumbula kunamanye ama-episodes la khona kwesinye isikhathi uthola ukuthi ephaketheni akukho kahle, bese washuthela khona endlini kwami. So mawubona lama episodes njengathi abanamasofa a-navy, I think navy blue, yeah. Besuke sishuthela la endlini ngenxa yokuthi besifuna ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke. But-ke inganti nje kakhulu ngifisa ukubonga i-support. Inkosi yami iyamangaza kakhulu, besingayilindele i-support esiyitholayo kinina bazalwane umhlaba wonke. Ngingabe nginomona, ngabe ngi-selfish, ngiyacela bandla ningixolele, ngicela ukuphoyinta kakhulu abazalwane abase-Eastern Cape. KwaXhosa bayasupporta ngendlela emangalisayo. Uyabona lapha kuma-comments ba-active kakhulu abazalwane bakwaXhosa. Kanjalo futhi hayi ngoba lapho ngithi bona bangcono, but nje ngiyacela ukuba mention, they are very supportive. uNkulunkulu azanibusise bazalwane. Kukhalisa inyembezi ukusupportwa umuntu ongamazi, ongakazi azahlangane nawe. So siyabonga abazalwane, siyabonga, niyasethula umthwalo womsebenzi kaBaba uNkulunkulu. Sike sacela kubantu ukuthi siyacela nisisupporteni sizoyenza esethi studio. So uNkulunkulu emuhle bazalwane, sekuhlangene. Njengoba ngishutha ngamakhamera okaDlamini, yonke equipment engishutha ngayo, even usofa engihleli kuwona owase-studio sakwaBaba Dlamini. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu, aseze ukurenta out manje i-studio, not unless kunesimo esiphoqayo ukuthi singashutheli endlini noma singashutheli e-studio sethu, then-ke sizophuma-ke siyosirenta out, but not every day. Mhlasimpe kungaba into ka-once a month, maybe ngaleyo episode specific ukuthi le asingeke sishuthele la, siyoyishuthela somewhere. So nje bazalwane, sifisa ukudlulisa ukubonga kakhulu ngendlela emangalisayo, nisenzele umusa ongandele bani. Engathi uNkulunkulu angangenelela emakhaya enu, uNkulunkulu angangenelela even kubantwana benu. Abantwana benu bazi ukuthi ukhona uNkulunkulu ophilayo ngenxa yokuthi bambone kunina. Siyafisa nje ukubonga kakhulu iy'nkonzweni sibe nazo, starting from inkonzo esiqale saba nayo
this year ngo-March, I think is March, eSoweto la khona kwakugcwele ngendlela emangalisayo bazalwane. Sine guest speaker ubaba umfundisi umkhulisi, sine guest speaker futhi esibili okwakuwubaba uReverend Mxaba. So siyabonga bazalwane, sibonisa isupport emangalisayo. Kwakumanzi, imvula ina, sikhonzele etendeni kumanzi phansi, bathi abantu abadala bazalwane babehleli lapho, abanye beguqe lapho, abanye bekhonzela ngaphandle bephethe ama-umbrella kwi-overflow, inethi imvula. Inkonzo yaqala, ngiyakhumbula nje ukuthi asibheke inkonzo kwangabo 8 ekuseni, inkonzo iqala ngo-10. Masendleni ama-ushers asifonela ukuthi hayibo iy'tulo sey'phelile. Bazalwane, so nje siyabonga kakhulu inkonzo. Bazalwane bahlala babekezela beze kuNkulunkulu bazalwane. Inkonzo yazi yaphela, I think kwakulapha ngabo 6, but ukhuleko lwabantu ngoba thina saba abantu bokugcina nje, usekuhambe wonke umuntu ehole, yithi sakhiya sabasho ukuthi akekho umuntu osemagcekeni njengamanje. Sahamba lapha I think kwangabo 8:30. So abantu belokhu nje belimile uNkulunkulu ebenzela umusa. Inkonzo yesibili esibe nayo yabaseThekwini eMkhumbane, nalapho futhi bazalwane, thank you so much for your support. Njalo mesokwenza inkonzo bazalwane, akukho la esithi khona hayi sine funding noma khona la mhlasimpe la sothola khona imali yokwenza inkonzo, isuke izophuma la ekhaya kwaDlamini. Inkonzo ezokwenza ukuze kusizakala abantu bakwaNkulunkulu. But-ke kunabazalwane abavele nje bathi ayi nanku 100 rand, nawu 200, nanku 150. Bazalwane anazi ukuthi leso sandla leso sokusilula sihamba ibanga elide kangakanani. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. uNkulunkulu makanibusise, uNkulunkulu makabheke idingo zenu, uNkulunkulu makanibusise okuchichimayo. Saba futhi nenye inkonzo yesithathu esibe nayo futhi bise Soweto Dlamini Multipurpose Hall. Bazalwane, uNkulunkulu wasenzela umusa nalapha yana bazalwane beze uNkulunkulu la khona bekune guest speaker ubaba uChiliza, ubaba uBishop esikhonza kuyena, ubaba uButhelezi, bazalwane ubaba uMbatha. uNkulunkulu wenza umusa lapha kakhulu, abantu bakaNkulunkulu baphila. Into engithokozisa kakhulu kuzo zonke lezi inkonzo esiba nazo, ngiyabona ukugcwala nokuthi yonke into ibe successful kahle, konke into ihambe kahle, but into okuyiyona imandate esinayo ukusindiswa kwabantu. I'm very happy ukuthi ayikho inkonzo esike saba nayo bangaba ngaphezulu kwa10 abantu abamukela uJesu malihamba ivangeli. Uyethu ubaba Dlamini ke yena umfundisi ongana location onganabandla. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, engazi ukuthi noma uze enkonzweni ungamema nalowo amakhelwane ombonayo ukuthi uyamdinga uJesu. Bazalwane sekulate manje, uJesu uyabuya. Engazi ukuthi kuba noma yipi inkonzo ongayi-attenda, mema noma imuphi umuntu owaziyo ukuthi lo muntu mayengathola uJesu impilo yakhe ingashintsha. So bazalwane siyabonga kakhulu, siyabonga nabo bonke bazalwane abamukela uJesu. Siyas-advise ukuthi abacingi ibandla eliseduzane elikhuluma le language asuke ekhuluma naye, ukuze umuntu ezokhulisa umuntu wakwamoya, angahlali ekhaya, angenzi into yokuthi hayi mina ngikhonza online. Lithizwe likaNkulunkulu ningakiyeki ukuhlangana bazalwane, kuyakukhulisa kakhulu. Kunezinto engama-challenges obhekana nazo ukuthi uma uhlangane nabantu ethi uma uxoxela nomunye umuntu nokuthi ukuthi mhlawumbe uhlambuluke, cha, mhlawumbe uxoxa nje nomunye umuntu, nomunye axoxa, uyabona ukuthi hayi man kuyaphileka, we understand. So ngiyafisa bazalwane ukuthi ungahlali ekhaya, thola ibandla eliseduzane ozokhonza kulona. So siyambonga nje uNkulunkulu bafethu ngomusa asenzela wona. Ngibuyele back endabeni yestudio. Istudio bafethu ngesino istudio nje seThabani ST Media ngesakho. Noma inini mawuza ukuthi kunento uNkulunkulu ayibeke kuwena, noma kunento uMongcola kambulele yona, noma unobufakazi, noma kunesiphiwo ofuna ukusikhonza ngaso, ofisa umhlaba wonke usibone, don't hesitate. WhatsApp inamba kaBaba Dlamini ethi 078 8417844. Lapho ngiyanicela bazalwane, senda i-voice note. Mawuzokhona ukutype noma mhlawumbe ungakhona ukusenda i-voice note, mawutype, type indaba yakho yonke. Nje isibonelo,
Sawubona Baba Dlamini, igama lami ngiNompumelelo ngwakaDlamini. Nginobufakazi engifisa ukuzobuthula e-studio sakho. Ngokwendawo ngiseThekwini noma ngiseGoli noma ngikuphi. Ngiyafisa ukuzothula isitori sami mhlawumbe just nje umbrief nje noma 2 minutes kuleso story sakho. Hayi, nginobufakazi ngendlela engikhule ngayo, ngikhule ngihlukumezeka kakhulu, ngingamazi ubaba, ngamukela uJesu ungisize la nala. Mhlasimpe kunento engihluphayo engifisa usizo. Mhlasimpe umphakathi mayengabekwe emphakathini le ndaba. Mase sibaningi sesihlanganisa amakhanda, ukhona mhlasimpe umuntu ongashiya i-comment ngithola ukusizakala. Siyacela bazalwane, nizeni ukhulu umsebenzi kaBaba uNkulunkulu. Noma ngabe ukuphi, useThekwini, useGoli, useCape Town, bazalwane, ungasho ukuthi hayibo uBaba Dlamini usePretoria, mina ngiseThekwini. Kunabazalwane abagibela amabhasi besuke Eastern Cape, abasuke eCape Town. I remember nje umama engangilele naye la endlini wayesuka eCape Town, wagibela wahamba ubusuku bonke wafika ngala ekseni. Waphumula ngalala naye kulobo busuku lobo, savuka driver saya e-studio, qedwe ku-studio wagibela ibhasi wabuyela emuva. So bazalwane, awukwazi ukuthi ngoba nakho ngikude mina, bazalwane, please umsebenzi kaNkulunkulu mawukhule, ungavaleleki ngaphakathi uhlele ekhoneni lakho wedwa until uzufa. Kanti bakhona mhlasimpe abantu abangasizakala. Baningi abantu abeze e-studio bazoshare into ezibahluphayo, basizakala namhlanje. Ngingamention abantu ngashona ilanga ukuthi ubani wafika wasizakala ngani, ubani wafika. Angifisi siye lapho, but nje I can assure you ukuthi mawufikile sizokhuleka nawe. Mawukuthi into mhlasimpe indaba yakhe idinga ama-lawyers, sizoconnecta nabantu abazokusiza. Kanjalo umbukeli osekhaya angaba nosizo, uNkulunkulu ambusise. And also enye into engifisa ukuyibonga this year esiqalile, indaba yokulula isandla ngama-grocery kulama families esibona ngazo ukuthi they are lacking one thing or two. So konke lo mali bazalwane thina ngeke sibe nayo. Yonke lo nto ivela kunina bazalwane. Ngingazi ngabala ema-families are more than 50 this year esikhona izinto yakhona siqale lapha ngabo July. Khona nje kunomunye indawo la informal settlement eMkhukhu khona la ePretoria. Bani Park, sefile angazi Bani Park, sengikhohliwe indaba yakhona. Princess Park, yes. Saya lapho ngapheka ekseni, ngavuka ekseni ngapheka isopo le tomato soup la endlini, lagcwala u25 liter webhakede. Sahamba sawuthenga izinkwa. Sathi nje one person one loaf ne cup yesupu ne fruit nama sweet for abantwana. Sathenga 100 bread. Bazalwane, safika lapha samisa imoto, sadla sa-enjoy breakfast nabantu. Bazalwane, sadla kwaze kwasala, sesihamba simisa abantu emgwaqeni ukuthi nasi isinkwa, nalisobho, nanti fruit, nanku sweet phathela abantwana ekhaya. uNkulunkulu bazalwane usivulela iminyango, nani futhi uNkulunkulu univulele iminyango ngalokho kulula isandla. Sangagcina lapho bazalwane ngo-August sahamba saya eKagiso laphayana, sathenga ama-food parcel. Lapho-ke sasithenga khona ama-food parcel ku-5 kg wempuphu, amafutha, uplastic ogcwele ama-veggie, bazalwane, soap, like kwi-grocery bazalwane. Abantu bakwaNkulunkulu bakhona ukuthi balale kukhona abakutholile from EST Media. So konke lokho bazalwane kuvela kunina. Lawo bantu laba I think baba u-24 ema-families esakhona ukuthi silule isandla kuwona bazalwane. Hayi ngoba sinemali, but umnikelo wakho lo 50 rand, lo 10 rand, lokho kujoin i-membership yeThabani EST Media, yikho lokho kwenza ukuthi sikwazi ukulula isandla nathi bazalwane. So siyabonga kakhulu. Saphinda futhi sapartnerisha nelinye ibandla eliseKagiso kuthiwa iseBeraka bazalwane. Sike sakhonza nabantu abazalwane sahlala that side. They are very good, bayamazi uNkulunkulu futhi bayamhlonipha uNkulunkulu. Bebehambise nakhona ama-grocery kwenye indawo ekuthiwa I think iseSlovo. Yes, salula nje isandla thina sangakhona ukuphumelela ngenxa yomsebenzi. Hayi bazalwane, sathenga ama-food parcel kanye nabo, base bayahamba-ke
khona bawahambisa lawo ma-food parcel. uNkulunkulu nje wenza umusa. Kunama-families from Mamelodi sasibathengela ama-grocery for 3 months bazalwane. Lokhu ngikuvezela ukuthi bazalwane ubone ukuthi umnikelo wakho uvelaphi. Hayi ngoba mhlawumbe sifuna ukuveza amandla esinawo, no. Senzela wazi ukuthi uma ufaka lo 100 rand, uma ulike ivideo, uma ukhomenta, uyazi ukuthi awenzeli ifamily yakwaDlamini but wenzela lo wabhuti olala ngaphansi kwe-bridge, wenzela leya family ehlala emkhukhwini njengoba kunemvula kanje othola ukuthi bantanta emanzini. Bazalwane ngelinye inyanga unisherela ubufakazi lapho esidlule khona. That's why we care so much. That's why singafuni ukubona umuntu eswele, sike sahlala nathi emkhukhwini. Lento yokuvuzelwa amanzi sime ngeenyawo siphethe abantwana kanje siyayazi ike yenzeka nakuthina sihlala khona permanent ingekho indawo yokuhlala. So siyofakaza ke ngelinye ilanga. So nje bazalwane impilo siyayazi. uNkulunkulu usidlulisile ezimeni esidlulisela ukuthi wena naloya mhla esesimeni sikwazi ukusi-understanda, singamniki ivesi ukuthi hayi uNkulunkulu uyokubusisa, hayi uNkulunkulu uyokubheka ekubeni ukudla kugcwele ifridge ngingakwazi ukuthi ngiphake ngithi asidleni makhelwane bese siyakhuleka uNkulunkulu bese yambusisa ke. Sangagcina lapho bazalwane sisaqhubeka last nje besiye kwenye indawo bengikhohle indawo zala eGoli la khona besiyosiza omunye umzalwane futhi nakhona samphathela igrocery nabantwana. Bazalwane baningi abazalwane ababenefitayo kwi-ST Media, kodwa kakhulu esikubongayo ukuthi abantu bayamazi uJesu, abantu bayamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi empilweni yabo, because lento ayipheleli la yokuthi sisizane ngama-groceries, sishare izitori, senzeni. Sifisa ukuthi kube nomuntu ekhaya othi mayebuka i-podcast abone ukuthi uJesu ukhona uyaphila. We have families amukela uJesu ngenxa yokubuka i-podcast. Kunomama osengwavuma senginikhohliwe isibongo sakhe okade eyisangoma eyisangoma stress enamathwasa wamukela uJesu ebuka i-podcast bazalwane kushunyayelwa. Kunomunye umzalwane ade ushare ubufakazi bakhe nje, I think episode yakhona izophuma soon. Naye obuye ekuthwaseni owamukela uJesu wamshumayeza yena ezindlebeni ebukela i-podcast wathi nje ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ngalawo mazwi wavuka ekseni ngakusasa wacinga ibandla eseduze wahamba waya khona wafika wamukela uJesu. Namhlanje ungumzalwane usindisiwe uyakholwa because of lo msebenzi bazalwane. How I wish ngabe soshayela izandla sishayela uNkulunkulu izandla udumo lonke lungolwakhe. So bazalwane qhubekani nokusupporta uNkulunkulu muhle, siyabuyisela ebantwini. Abanye bazalwane abafisa ukusupporta makudlala ivideo, please ungaskiphi ama-advert. Ngiyazi ukuthi vele abuye aphazamise ama-advert, so salalele kamnandi nansi i-advert, kodwa nje siyacela bazalwane ubekezele nje lo 1 minute lo 30 seconds ungayiskiphi i-advert. It's another form of support, yes. And also ivideo mayingena you like, you comment, bazalwane usho ukuthi usibukela kuphi, and also you share. Ebese okunye bazalwane lapha uma uvula ipage labaDlamini kunale nto ethi join, uyapressa lelo button leli zokufuna ama-banking details. Lapho bazalwane indlela onikela ngayo uma ujoin lapha to be a member, of i-channel ukhokha I think u-29.99 uqala ku-29.99 imali yakhona, kuye khona u-59 khona u-70 khona u-100 kuzoya ngamandla akho. Imali le oyikhokha once, but uma ufuna ukuqhubeka ukhona la futhi oklikha khona ukuthi ufuna ukuba i-member for 3 months or for 6 months, so njalo lo mali izoba debited kuwena. Uma ungafuni debitwe na the following month futhi ungahamba futhi uyojoina futhi unikele ngalo 29.99 wakho. Izokufuna nje ama-banking details, ama-banking details wakho uwafake lapho, i-card information yakho uyifake, and then abakwa-YouTube bese bayayithatha-ke lo mali. Iyona mali esiqhuba ngayo umsebenzi kaNkulunkulu bazalwane, and i-channel ikhule kakhulu. Please ungabukeli i-channel ungasubscribe. Just press nje i-button la ka-subscribe, ngalokho
uyobuwenza omkhulu umehluko emsebenzini kaNkulunkulu. So siyabonga bazalwane, uNkulunkulu makanenzele umusa, uNkulunkulu makabe nani, ungasabi ukufona futhi ucela imkhuleko bazalwane. Siyifemeli lithi izwi kaBaba uNkulunkulu, thwalisanani imithwalo bazalwane. So nje abanamandla babathwalisa ababuthakathaka, kanjalo nawe kusasa uyoba namandla uthwalise mina sengibuthakathaka. Lento iyashintsha, asingajajane bazalwane. Ngobona ukuthi umzalwane khona lapha ahluleka khona, kuhle ukuthi noma umkhuze ngothando. Ungabe usumkhuzela ukumkhahlela aphume ngaphandle umbusweni kaBaba uNkulunkulu, ngoba sonke i-aim, i-goal i-one ukuthi simbone uJesu, siyibone inkosi emanxeba ngenxa yempilo zethu. Ngiyabonga kakhulu, mangaqhubeka la sengiyoze ngisho okungayikho. uNkulunkulu makanibusise, anenze kahle. Thank you so much. Sengikhohliwe, sinenkonzo yokuvula unyaka ingoJanuwari, umkhuleko nje bazalwane obusemini ngeSaturday nge-31 January, izobe eSoweto iNkangala Primary School, Inkonjane Primary School Soweto. Ngizoyishare post Middleland ezol 6. So inkonzo nge-31 January eMidlands Zone 6 eSoweto. Isikole iseNkonjane Primary School. So iyaqala nge-31 January usuku oluyi-1, izoba Saturday ngosuku oluyi-1 kuphela emini. Ezoqala nje kuseni ngo-9 iyoziyophela ntambama mhlawumbe ngabo 3-4. So lapho ukhona ubaba ezivinqumalo owaziwa kakhulu eThekwini ngendaba yomthandazo. Uzobe khona futhi ubaba umpostoli uNdaba wangapha eGoli bazalwane, uyashumayela ngendlela emangalisayo. And also nompostoli uMbatha siyamazi kakhulu, ujwayele ukufika ama-podcast owaziwa kakhulu futhi naye uNkulunkulu umsebenza kakhulu kwinkonzo ye-deliverance, ye-healing and deliverance. So abantu abaningi bayasizakala kakhulu ebandleni lakhe. Nabanye ababuka ama-podcast uthola ukuthi umuntu uyafika eGoli noma uyafika ePretoria akazi ukuthi kumele akhonze kuphi. Baningi abazalwane abakhona kulela bandla bambone khona la kwi-podcast yethu, so they are safe, basendlini kaNkulunkulu kuyakhonzeka. So inkonzo bazalwane izobe lapho, akukho esinithembisa khona, asithengisi thina amanzi, asikholelwe entweni eziphathekayo, sikholelwe egameni likaJesu uNkulunkulu ophilayo. So bazalwane nalapho yikho nje sobe sihlangene ngakho ukuzokhonza uNkulunkulu ophilayo. So siyabonga kakhulu, uNkulunkulu makanibusise bazalwane, nisayinikelela futhi inkonzo, nisayixhasa ukuthi malihambe ivangeli. Nansi imali, thengana amanzi okuphuza for ingcebo kaNkulunkulu, nakho ukugcwaliselana kwi-sound system, nakho ukugcwaliselana ukugibeza ingcebo kaNkulunkulu ezobe izoshumayela. So bazalwane siyabonga kakhulu, uNkulunkulu makani busise, akugcwalisele konke enikudingayo. I love you. Bye.